Talo falava malo le soifu si mai lau whaafonga I tala mai Australia le Radio Samoa. O se solo te e tau si mai ma whaatou sanga sa fuafua e whaatau nui le so, wale whaatau nui nei se tasi o whare mai I sini. Wa mea lau whainga ruenga le Northern Beaches Hospital I French's Forest, e whaanga yo ia le Health Scope, o se private operator, sa fuafua sa wawari ese mga ruenga le tai awa na reila, lana au whainga ruenga ona o se vaenga o solo te e whare mai e ono, na whaaturanga I le so I sini. Pei tai o le tau re fitu le tau na reira na whai aire whai unga le Fair Work Commission, I re te tau na whaatau nuina solo te e ia, o fuafua mo whare mai I Penrith o Campbelltown, Bella Vista, Liverpool, Randwick, ma French Forest. O leo whainga ruenga lai le whare mai lea sa wha leo o lātou popolenga, I se teimi wotua na ia whaatatau I le umi o teimi I whaatati mō ngase wa ai ai fo mai, ia mai se tūlanga I whaatatau le mariwa se tamaitite rua tausanga ia se temo tausanga taruai, le ua maua I se iroironga na whaia, whaeroa mai I le so, ma le vaia sanei, sa tatau na tong fitia le tamaititi tutonu o le se 10 minute taru na taunu uri wharamai le I Northern Beaches, pei tai ane, e lua ma le awhai tū la whaato a maua se moenga e tau fiai, ai le whaia lava tong fitinga. O niseo I meli tau whaamata ua mafuaio na nga I atu le vahenga sue ofu sa vidia leo, wha pesa kulati I se tasio a onga I Adelaide, e fia whaamauti noa po o atonu ia I meli. Pai mai le 9 News o mātua mai le Glenunga High School, sa longo ina e whaatatau ia I meli, ma wa whaamania mai e leo ia whaamata ue pe o na whaeroa, mai le o mawhai o na whaeroa whaamata o na whaiane, pei tai ua whaapole nai le a onga atoa, ma le aso o iai ia leo su e maskula ti, ma wa whaeroa o lo mata I tū man totoa le atulanga. O le Glenunga International, o se a onga whalawa I tele au stadia I saute, e sidia marerua awheta mai te a onga e a oa o inai. Toi titi lava ta mai te uma ta I se furu ono tausanga, o lo o wha o peo na wha o ngāre social media, e ui ua lewa na wha atu la whanoina e le ma whai e se ta mai titi lalo se furu ono tausanga, o na toi wha o ngāina le social media. O whaamtaranga ia mai le reportere E-Safety Commission, wairoa ia valu se 4% ta maiti na whaia iei su e suenga, ta maiti mai le valu le se 4 tausanga na mātutua, a iwa se 5% ta maiti se 4 le se 5 tausanga na mātutua, o lo o mawhai pēr lava ono lātou wha o ngāle social media, e pei o le Facebook, Instagram, maisi. O niso I lātou ia e wha o ngā ane ia upengata wha ilangi ma accounts au lātou mātua, ma ua maitau ina ila le E-Safety Commission, e le o lava tū la whono mai e inga sa whaatūlanga, e wha asa ai ona toi wha o ngā I lātou ia tūlanga o le soifuanga, ma o le whautuanga ma le komisi, e ieire ngā ruenga mātua, o tausitama, whaia onga, ma I lātou e whaia whainga whaavae, e au ona whaatino fo I le lātou ngā ruenga, I le whaamamaluina o tū la whono I le sā o na wha o ngā, e le tamaititi la loifo le se furuano tausanga, le social media. Wa o atu I le toa 5 tangata ua maririu, mai se wha mai pepesi e yeiso na so tanga I timunga mamafa malolonga I no fuanga ya fiai. Wai mai le 7 News o se tamama tua mai Townsville, wa ato i le toa 5 tangata maririu mai le wha mai rea o le melioidosis, ma ua whaeroa le Queensland Health o le tamama tua wa mariu, e iei se toa toru o lo whaeroa fo o a afia le dengue virus lea I Townsville. Whai mai o le isi toa whāna mariri watu mai le tui mātua Cairns, le fo isa a fia I lo longa mati munga mamafa. O le wha mai e yeilo na sautanga ma le tau susu, mai pepesi le whepa ia I o tangata a fia, ai mai se o le sua vai e wha le angaina. Whai mai e whaisi o ngonga o le wha mai e mafua mai le siama, mai le pala pala, ma o aunga e au fia I le fiva, tale, ma whainga tau na manawa, a fia fo I maletino po skin infection. O lo whaia su e suenga ma ua whautuina tangata I a whaito tini 5, se vai ma pui pui le leila lava, pe a whaini ngā ruenga wha mama I le mae au timunga malolonga. Tala mulimuli, to tolua li iwa mōdia le ngau inga o se bowling club I Newcastle, wa mai leo lo fita ua ino se ngā ruenga wha atino mai lava I tutonu ala kalapu, po ni tangata fo I e masani pe whai ngā ruenga ai. Pol tau le 5 le babeau le songa fua tolu sfulo te sema tausanga tua nai, na wala wana I leo I lea kalapu I Hamilton North, wha I roane o li e to olua na nga iatu manai fiturou, ma ofu uli, ulu whale le kalapu pol tau le whae le babeau, feta ua ina lo lao so wha io se tangata whai ngā ruenga,
Au le inga o ia tupe masosola ese. E whasa puru whātau sanga o le tangata whainga ruenga na fia. Tong whitia paramedics ma aveatu le wharamai, mai le mai o suenga ua whai ai nei se o whainga leo leo, ini tuatusi se tolu o mapu e ailoa le seri e lima se furu tau sanga, mai le isi no fuanga, ma mōdi e le ngoi mai lana pule. Sa tu la il fam sino ngana nafi mai le ima whai ona tala i tua, a o tari ai le teimi e tutu la iai le isi to o lua ua mōlia uma. Tala ia le video sa mōmole nei fu i aso whareile, manuia tele le whai unga le vai aso wha soi fuia.